Reka ngusuhuze nkwifuriza amahoro y'Imana wakomeje kurikira Rwanda 24 News TV. Uyu ni wa mwanya twiza amakuru abagezweho arimo avugwa muri iri joro rya tariki 24 z'ukwezi kwa gatanu 2024. Twamaze kugeraho muri studio ku buryo bukomeye cyane ngo twizeho amakuru agezweho arimo avugwa mu karere u Rwanda ruherereyemo, ndetse tukanitsa cyane ku ntambara ikomeje guhuza umutwe wa Ventura n'igisirikare cya FARDC mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tukaba turi buze kwitsa kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira. Turavuga ko Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yatangaje ko agiye kwigira ku murongo w'urugamba guhangana n'abo basirikare ba Ventura bamaze kumara abasirikare be batagira ingano. Turavuga ko nanone Ventura yatangaje ko igiye kongera gusohora undi mubare w'abasirikare bagera ku 1,500. ari nako tukubwira ko perezida w'igihugu cya Kenya William Ruto ndetse na perezida w'igihugu cya Amerika Joe Biden bagize ibyo batangaza ku bijyanye n'intambara ikomeje guhuza umutwe wa Ventura n'igisirikare cya FARDC mu kiganiro bagiranye n'itangazamakuru, aho bari baherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ruzinduko Joe Biden yakiriyemo perezida w'igihugu cya Kenya William Ruto. Aya makuru yose nari turaje tuyakurambure ku buryo bukomeye cyane. Reka mbanze ngusabe gukanda subscribe, comment, like ndetse na share kugira ngo twemeze kubana kuri umuyoboro mugari wa Rwanda 24 News TV, umuyoboro kugeza amakuru agezweho kandi amakuru aba yizewe. Twita twanzika n'inkuru ya mbere kuvugwa muri rishiro ni Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo asa n'uciye akagozi ndetse akavuga n'ibintu bidafite 12 nyuma y'uko abonye ko ngo abasirikare bakomeje kugenda bagarikirwa ku mirongo y'urugamba. Kuri ubu ngubu Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yamaze gutangaza ko agiye kwigira ku murongo w'urugamba guhangana ndetse no gutera akabaraga abasirikare bakomeje kugenda bicirwa mu bice bigiye bitandukanye biri kuberamo runo rugamba. Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo bitangaje nyuma y'uko umubare w'abasirikare benshi cyane bakomeje kugenda bagwa ku rugamba abandi bakamucika bakisangira M23. Ese koko Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo nk'uko abitangaje araza kwerekeza ku mirongo y'urugamba mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kujya guhangana na M23, cyangwa se ni amagambo kugira ngo akomeze kwereka abasirikare ndetse n'amahanga yose ko adafite ubwoba bwo gutsindwa na kino gisirikare cya M23? Ibi biravugwa mu gihe n'ubundi uyu Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo mu minsi yashize yasubitse uruzinduko yaragiye kugirira mu ntara ya Ituri. Iyi ntara iherereye nayo hafi neza n'intara Kivu y'Amajyaruguru. Nyuma y'uko rero abasirikare ba Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ndetse n'abandi bagiye batandukanye ba hafi bambwiye ko kujya muri no ntara y'Ituri ashobora kuzahasiga ubuzima, kandi yaratangaje ko azerekeza muri ntara ya Ituri bakaza kumutekereza amaso akaza guhera mu kirere bitewe n'ubwoba yatewe n'abarwanyi baherereye muri ntara y'Ituri. Yaragiye kwihanganisha abaturage bahatuye nyuma y'uko igisirikare cya IDF naro cyagikomeye kugira kivugana abaturage baho benshi cyane ku mubare ndetse no ku muvuduko uhambaye, biza gutuma afata umwanzuro wo kujyayo. Gusa hanyuma yaho gatoya byaje kurangira atagiyeyo ku munsi nyirisina yari kujyayo, byaje kurangira umunsi wose wirenze atagiye. None kuri ubu bikibazwa niba yaratinye kujya mu ntara y'Ituri, kuri ubu ngubu ari buze kujya ku murongo w'imbere ku rugamba, aho intare za Sarambwe zaba zimwiteguye ku buryo buhamba. Ese murategereza ashobora kujya muri kano gace gameze kuberamo imirwano akaza kuba yahava ari muzima? Ese ubundi agace yajyamo ni akahe? Ni Masisi, ni Rucu, ni Nyiragongo, ni teritwari ya Karehe muri Kivu y'Epfo? Yajya muri Rubaya, yajya muri Ngungu, cyangwa yajya muri Murambi, cyangwa se yaza mu mujyi wa Goma? Ntabwo yigeze atangaza nyirizina aho yaza gukorera ino gahunda yo gufasha ndetse no gutera imbaraga abasirikare be ku mirongo y'urugamba. Gusa abasesenguzi bavuze ko Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo byinshi abavuga abarimo yikinira, kuko ngo ku mirongo y'urugamba aramutse haje yahasiga ubuzima. Ukurikije ko hari n'ubundi n'abasirikare ba FARDC baba ari ibyitso bya M23, ashobora kuza ku mirongo y'urugamba akaza kwisanga yarashwe n'abasirikare bagenzi be yabaje gutera akaboko ndetse no gufasha ku buryo bukomeye, kuko n'ubundi hari ibyitso byinshi bikorana na M23 barizwa muri kino gisirikare cya FARDC. Amakuru akavuga ko aramutse haje kwaba gusa na ari ukwiyahura ko ngo ntago yarokoka runo rugamba. Intare za Sarambwe zikomeje kugenda zigarikamo abasirikare biwe. Bavuze rero ko Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yaba ari ukwikinira nk'uko yabitangaje. Gusa we yavuze ko ari seriye kandi ngo agomba kuza ku mirongo y'urugamba kugira ngo aze gutera akabaraga ku buryo bukomeye bano basirikare biwe bakomeje kugenda bicwa na M23, dore ko umubare w'abasirikare bakomeje kugenda bagwa ku rugamba
ari mwinshi cyane. Nyuma y'uko rero n'ubundi ibi ngibi abitangaje nyuma y'uko abasirikare ba M23 bakoreye imperuka abasirikare ba FARDC ku buryo buhambaye cyane, dore ko barashwe ari benshi cyane, rero biza gutuma Perezida Felix Antoine Tshisekedi ahita atangaza ko agiye kujya ku mirongo y'urugamba. Rero yabitangaje muri uno mugoroba yajyanaga ikiganiro n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye bikorera ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikibazwa cy'ingenzi, ese perezida koko azajya ku mirongo y'urugamba? Ese koko nibyo cyangwa se azajyayo ahita banka Idi Amin Dada wo mu gihugu cya Uganda yagiye ku mirongo y'urugamba agasanga bamukoreye kudeta, dore ko n'undi gomeje kudutumba kuri buriya butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. N'ubundi abasenguzi bamwe babibonye muri iyo ndorerwamo bavuze bati wasanga agiye gutanga intebe y'icyubahiro, kuko ngo gushobora kujya ku rugamba ugasanga intebe bamaze kuyifata, bakibaza aho yahungira. Ese yahita ahungira mu kihe gihugu mu gihe cyose yaba agiye ahantu ku murongo w'urugamba adashobora guhita haboneka ubutabazi bwose, dore ko bahita bamuhitanira aho ngaho mu gihe cyose baba bamaze kumukorera kudeta? Reka ibi ngibi tubiveho, ahubwo twerekeze kuri umubare w'abasirikare ba M23 batangajwe na M23 ko bagiye gushyirwa ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ni amakuru yashyizwe hanze kuri uyu mugoroba n'umuvugizi wa M23 Lawrence Kanyuka, yavuze ko M23 yiteguye kwakira abandi basirikare bari hagati y'igihumbi n'igihumbi na 500 bagomba kwiyongera ku bari basanzwe bari ku mirongo y'urugamba. Ni amaze rero iminsi batorezwa mu ishuri rikuru rya gisirikare cya M23 ribarizwa muri Masisi. Iri shuri rikaba rigomeje gusohora abanyeshuri benshi harimo abakomando, hakabamo n'abandi bagiye batandukanye. Bose rero M23 igiye kubashyira hanze ndetse inabazane ku mirongo y'urugamba, bikaba bize gufasha M23 gukomeza gutsesura kino gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse n'abambari bacyo n'ubundi bakomeje kugenda bakubitwa na M23. Anagomeza avuga ko M23 izakomeza kugenda itoza abandi bose babyifuza, ndetse no gutanga indangagaciro kuri buri musirikare wese ushaka kuza gushyigikira kino gisirikare cya M23 gikomeje kurwana ku burenganzira bwacyo mu bice byose bagiye baherereyemo, dore ko M23 yaguye intwaro bitewe n'ubwicanyi bwari bukomeje gukorerwa abanyamurenge batuye muri Kivu y'Amajyaruguru. By'umwihariko nibwo M23 yafashe umwanzuro wo kongera kwegura intwaro nyuma y'igihe kimwe harabaye amasezerano y'ubwumvikane bakaza kurambika intwaro hasi. Banavuze ko rero n'ubundi bino byose bari kubikorera abaturage, kandi ngo bazakomeza no kubibakorera mu gihe cyose Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo itaremera kuyoboka inzira y'ibiganiro ngo barebe icyakorwa nyuma bino byose bigomeje kugenda bibera mu burasirazuba bwa Kongo, dore ko ubwicanyi bugomeje kugenda bufata indi ntera ku buryo buhambaye cyane. Ibi byose rero biragenda bishyira akadomo ndetse binagaragaza ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibyacyo bizagorana mu minsi iraza kuza, nyuma y'uko M23 igomeje kugenda igaragaza undi mubare w'abasirikare benshi iri kuzana ku mirongo y'urugamba. Kuri ubu hari kwibazwa se M23 amaherezo yayo n'ino ntambara ya FARDC bizarangira bite? M23 n'undi biragaragara ko bizarangira itsinze urugamba igeze ku cyo yifuza kuvana kera, kuko byagiye bigaragara ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gisa n'ahari baringa ndetse kinakorana na M23 bya hafi. Bamwe mu basirikare bake niyo mpamvu bakomeje kujya n'ubundi batakaza abasirikare benshi ku mirongo y'urugamba, bagatakaza intwaro mu buryo bw'amaherero. Ibi byose biragenda bishyira akadomo ku butegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Kilombo. Abahungu bakomeje kugenda bagwa ku mirongo y'urugamba ari benshi, ubugambanyi n'ibwinshi bukomeje gukorerwa abantu basirikare be. Ese ibi ngibi bizarangira bite? Dore ko M23 ikomeje kugenda igaragaza umubare w'abandi basirikare, baba abo iri gukura mu gisirikare cya FARDC, abo iri gukura mu gisirikare cy'u Burundi, abo iri gukura mu gisirikare cya Wazalendo, mu gisirikare cya FDLR, ndetse n'abo irimo yitoreza ubwabo, bose bari kwiyongera umubare ku wundi, dore ko kiri gisirikare cya M23 kimaze kugira umubare mwinshi w'abasirikare utanagira ingano, nyuma y'uko n'ubundi M23 yatangiye runo rugamba ifite abasirikare bake cyane, ikagenda itoza abandi ndetse inakira abandi bagiye batandukanye bagiye biyomora ku gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Rero umubare wamaze kugura M23 avuga ko yihagije, ndetse n'intwaro ifite intwaro nyinshi cyane, dore ko inyinshi yagiye izaka kino gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. M23 rero igomeje kuba inyenyeri n'ubundi mu bice byose bigiye bitandukanye, iri kwibaka ku buryo buhambaye. Amaherezo iyi FARDC izisanga itagishoboye no guhagarika kino gisirikare cya M23 mu bice byose bazaba bahuriyemo mu gihe cyose bagomeje kurangara ko M23 igomeje kubakana igisirikare ku muvuduko uri hejuru cyane. Reka twikoze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ikiganiro n'itangazamakuru Perezida William Ruto ndetse na mugenzi we wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden bavuze cyane ku buryo bukomeye ku kibazo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni William Ruto mu kiganiro n'itangazamakuru kumwe na Joe Biden yavuze ko nta gisubizo abona na kimwe cyagaragara mu gihe agomeje gukoresha intwaro mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi biravugwa nyuma y'uko n'ubundi
Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yakomeje gushinja kino gihugu cya Kenya ko gikomeje gufasha zino nyeshyamba ku buryo bukomeye cyane. Rero perezida w'igihugu cya Kenya yakomeje atangaza ko ibi byose mu gihe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo itemera ngo iyoboke ibiganiro izatakaza abasirikare benshi, igatakaza amafaranga, igatakaza intwaro, kandi bizarangira n'ubundi byose bigeze ku iherezo ku M23 ngo kurekura intwaro ni ibintu bigoranye cyane. Biriya bitangaje n'ubundi mu gihe hari ibiganiro byagiye bibera muri kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byo kuganira kugira ngo barebe uko kino kibazo cyakemuka, baza kwemeranya ko hagiye kuba ibiganiro byimbitse, ndetse hari ikiganiro kimwe cyabereye mu gihugu cya Kenya muri Nairobi, baza kwemeza byinshi, gusa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iza kubitsemba, biza gutuma bino biganiro babyimurira muri Angola, ndetse bafata na perezida wa Angola bamugira umuhuza bikorwa gushinzwe guhuza bano umusirikare ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'abasirikare ba M23. Gusa byose Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakomeje kugenda ibigendamo biguru ntege, ndetse byanatumye perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo atangaza ko ibijyanye n'ibiganiro biri kubera muri Angola biri guhuzwa na perezida wa Angola byose nta kintu kimwe we abifataho, kuko abona ko bimeze nk'ari ukumuryarya n'undi kugaba igitero kuri leta y'u Rwanda bitazigira bihagarara, ndetse no gukubita umutwe wa 23 bitazigera bihagarara. Reka n'ubundi amakuru yacu tuyasoreze hano. Reka n'ubundi gushimira twari tugomeje kubana muri aya makuru yacu yaragezweho, ngusaba n'ubundi gukanda subscribe, comment, like ndetse na share kugira ngo tugomeze kubana kuri uyu muyoboro mugari wa Rwanda 24 News TV, umuyoboro kugezaho amakuru abagezweho kandi amakuru aba yizewe.